jutro! Dobrodošli na kanal Ena England. Pretplatite se kako biste kasnije mogli vidjeti ako objavim neki video i onda možemo ostati prijatelji. Kao što vidite, uopće nemam nikakve šminke, tek sam se probudila, pojela sam doručak, skuhala kavicu i sjetila se jedne teme. A to je neobični ljudi, jedna ljudska vrsta koja nema društvene mreže. Postoje li ljudi koji uopće nemaju Facebook i Instagram i nemaju potrebu snimati YouTube kanal? O da, postoje. A s druge strane postoje i ovakvi ljudi kao što sam ja i kao što ste možda vi, koji imaju neku potrebu reći svoje mišljenje i biti viđeni na neki način, izraziti se na neki način. I postoji onda jedno nerazumijevanje između te dvije vrste. Postoje te dvije ljudske vrste koje se međusobno ne razumiju. Prvi primjer, evo, u mom vlastitom domu. Ja sam snimila video, stavila sam taj video i na Facebook, i na Instagram, i tako, YouTube. I moj partner je rekao: hej, ali ti si snimila moju kuhinju. Ti si snimila moju kuhinju, ti si snimila dio moga stana, ti si snimila... I ja sam pogledala njega i shvatila da on osjeća neugodu zato što je dio nečega što je njegov intimni prostor podijeljeno. A s druge strane, ja nisam osjećala da sam narušila nešto njegovo, čak nikada ne spomenem niti njegovo ime ili neki detalj koji bi upućivao na bilo što iz realnog svijeta. I treba vremena da ta ljudska vrsta shvati: pa nema ništa loše u tome ako se vidi krajičak moje kuhinje u nekakvom videu. I da ja shvatim da ljudi u mojoj bližoj sredini apsolutno nemaju potrebu biti u mojim videima ili na mom Facebooku ili tako. I sad, kako sada da svako nastavi to što je odabrao, a da ne bude onako nekog okrivljavanja: ti si ovakva, ti si onakva. I jednostavno treba ljude pustiti da budu kakvi jesu. I ja se sjećam jednog razgovora između moje dvije prijateljice gdje je jedna rekla: ne vjerujem ja uopće da se ona udala, ona nije stavila ni jednu sliku na Facebook s tog vjenčanja. A druga je rekla: znaš šta, ne vjerujem ja ni da je ona rodila neko dijete, jer uopće ona nije ni jednu sliku od tog djeteta stavila na Facebook. Otkud mi znamo da ona stvarno je rodila to dijete i da je bila trudna? Ona ni jednu sliku u tih 9 mjeseci, ona ni jednu sliku tamo nije stavila. Nigdje, ni na Facebook, ni na Instagram. Da, postoje ljudi koji uopće apsolutno nemaju potrebu da stavljaju svoje fotografije na društvene mreže, da dijele dio svoje intime, da slikaju svoj ručak, da slikaju kad odu na more. Jednostavno ne postoji u njima potreba da dijele svoju intimu. U mojoj obitelji postoji čak suprotno jedan stav da ne trebaš stavljati fotografije svojih potomaka na društvene mreže dok oni to sami ne požele. Da ne trebaš stavljati fotografije sa svojih privatnih događaja, rođendana, vjenčanja, putovanja i tako dalje. E sad, ja mogu biti u obje sfere i do neke mjere to poštujem. Dakle, nikada ne bih stavila fotografiju svoje nečakinje ili nečaka ili jednostavno poštujem taj odabir. Jel' tako? Meni nekad nedostaje da, recimo, ja kada vidim koliko ima videa gdje su partneri snimili zajedno taj video, onda su, šalili su se, išli su negdje zajedno, putovali su, bla bla bla, dijelili su svoje iskustva i tako. Nekad mi dođe kao:
Pa dobro, možda se ja osjećam sada na neki način sputano, jer ne mogu to raditi, jer imam nekog uz sebe ko nema potrebu uopće stavljati svoje slike nigdje. Dakle, apsolutno, moj partner nema potrebu stavljati svoje fotografije nikakvim drugim ljudima na uvid. Tako da, ništa, zapeli smo samo sa mnom, eto. Što mislite vi o tome? Što mislite vi o tome? Da li su ti ljudi ikako normalni? Da li su to ljudi ikako normalni ako oni nemaju potrebu govoriti u kameru, snimati sami sebe i stavljati svoje fotke na sve portale? Ja sam čak imala komentare iz svoje uže sredine da zašto ti to radiš? Nešto mora da s tobom nije u redu kad ti to radiš. Imaš potrebu da stavljaš to sve što si ti razmišljala, da stavljaš to na internet, zašto to radiš? Pa onda, nemoj nas sramotiti. A oni uopće nisu vidjeli druge ljude, šta su drugi ljudi radili, šta su drugi ljudi govorili, šta su drugi ljudi stavili. Ja mislim da to što ja govorim je sasvim nekako toliko neutralno da čak ne izaziva niti nikakvu pažnju. Niti ja imam potrebu po svaku cijenu imati pažnju. Postoje trikovi kako možete povećati svoju gledanost, postoje trikovi kako možete ubrzati rast svoga kanala, ali to nije opet u mom interesu i sa tim se trikovima ne želim služiti jer me to ne interesira. Znači, sve ide u onim granicama kako ste vi sami odabrali. Tako, ako ste vi odabrali da ne stavljate svoj privatni život nigdje, to ne znači da vaš privatni život ne postoji. Mada je uvjerenje onih koji svaki svoj korak slikaju. Ja imam jednu poznanicu koja svaki dan okine par selfija i to stavi. I čak ja sudjelujem u tome, jer koliko ona uživa u svojim fotografijama, toliko i ja uživam da je vidim kako ona uživa u svojim fotografijama i ja sudjelujem u tome kad sam s njom, fotkam je i fotkam se i s njom i dajem joj komplimente jer je to netko ko cvjeta, ona jednostavno cvjeta dok stavlja svoje fotke i dok se fotka i to je jednostavno ok. A opet ok je i to ako ste odlučili da jednostavno želite zadržati svoju intimu za sebe, da ne želite da cijeli svijet zna da ste vi danas jeli šta ste jeli, šta ste skuhali, sve stvari izbora. Nadam se da ću danas još, evo ja osobno volim videe, ja osobno volim tu i tamo staviti neku fotku na Facebook, ali ne svaki dan. Znači, stvarno ne svaki dan. I razumijem i jednu i drugu stranu. Jednostavno razumijem i jednu i drugu stranu. To je to. Imam u planu možda snimiti još koji video za kasnije, jer uživam u tome. Jednostavno ne znam, to mi je onako jedan trenutak u danu kad ja radim nešto što mislim da je kreativno i što se meni sviđa. A to, ako će neko drugi u tome pronaći nešto zbilja loše, to je onda nešto što je u njima. Ja ne vidim stvarno ništa loše u jednom videu do sada koji sam snimila. Tako da, pozdrav dragi moji. Vidimo se uskoro jer nešto ću vam drugo pričati, neku drugu temu. Imam teme kao, što sam zapisala? Poslovi koje sam radila. To je zanimljivo podijeliti, barem ja mislim. Što sam još zapisala? Sam si tu nešto, čekaj. Što sam još zapisala? Ljudi koji nemaju Facebook, evo to je sad ova tema. Pazi ti, sad kad sam počela snimati ovaj video,
Prva stvar koja je meni padala na pamet je da se ja vama ispričam zato što ja nemam šminke. To je možda jedna tema. Zašto ja imam uvjerenje da ako ja idem snimati video ili recimo idem do dućana da ja moram imati neku šminku na sebi? Znači, to je jedna druga tema za drugi video, pa ćemo neki drugi puta možda pričati o tome. Obećala sam vam toliko tema za snimati. Rekla sam da ću snimati gradovi u kojima sam živjela, da ću snimati, evo sada, što o tome ako mislite da se morate ispričati jer niste se našminkali. Puno pozdrava, ugodan dan. Ćao, bye!